niho babuganira batahi babo abaruga umudini ngaturuka abaruma barganyamitanga hamwe n'abayuganda Matazi Parish kwakira abarga omuchache of Uganda bebembirwe omukundwa munonga Dr. Sheldon Mwesigwa kandi omureberezi wa Ankore unga twena ikurunurumwe rahanga nomwe twena turubamwe haleluya necho kwa mugenzi wo umunga turubamwe zaga mukabarisi simarahanga okureba ngo twakwatanisa n'abatayi bitu kandi nyenda kubakira no kubashemererwa kandi kunandiyaha naninyishka nititandika na nowa humwire archbishop Bacenga katwijaha kigambo cyo kwatanisa n'ikigambo cy'urundi munonga Kristo ahayamagarage ahabanjeriwe akahayamagarage ahawensi yona ari hanjwe byona tuba Kristo bonga tuba Yudaya na Israel bonga n'abantu bona abamishwa bashekera edini zona zijyaha inganda zona zijyaha byo mu muringo gwe abana bajyaha imyete byaha abemeza umgavumenti bajyaha abashija bajyaha abakazi bajyaha ejo bicoreka mu Kristo no wabona abo patuna tukahamba ntango mwe ntanga witu mwe katikume umukwanda isoko muri mugira kesho muroka karungi bari ori zongu kagera aha mukatere wonye suche Nunkanye member wa parliament nchita mu muhimbo kumanya ngo abahansi kino cyo bashomamu ngo twatanise tuye mu bwangani ako bwangani bukacenwa kurgacinana mukaga inare mu yatahoma Umuparisha ya Blessed Sacrament baharwe abikiriza bashabo kushabira urembo rwa Mbarara na Munongo mbwira buturukwiriro kuzoka kwa Yezu nangwa no kutera karuru umuhanda gw'umusharaba kandi tugutandika tugushoma turwo musenta zitaro zimwe na zimwe ati ubwo mwako ugu twagutandikira umusenta ya Kirungu umwako gwa hingwire tukagwiha umusenta ya Rubaye umuhanda gw'umusharaba oguturuka ntushoma ntugenderera hizobe ryo rwakatano rukwera kuterana kwatanisa obusasi bwa Yezu obo nito ntumwimukiza ebitwino magaragi tugenseji omuntu urayitu yaburizo mbwe n'abantu buri umwe we na wantu ureba yinyigiro mu kushaba ni shabana Yesu ko mu iguru yari ngo atuyambe atuhumuze kanangwa andabyeho nahakaruraka mbwenu ni kwatanisa nabona abambashaba bereza yo ishara zitu especially munonga nkanyi kushabira cyange ikindu kwebembera nka vision meya mukama twatiriho reba tubiyonto zo mu season ya karuru base kugira karuru karungi kubusinje niburi abikiriza umparisha yabiharwe umanda gumsharaba bagutanira sente ya Kirungu baraho mutawone yabiharwe kandi bahendera biharwa ha Parish umuhanda gumsharaba no gushoma burwa katano mbwire bukisibo rero gushoma umuringo gumutana izoba riro wa katano rukwera kandi izoba ndiyozi ya feriro harukufera basisi Inda Aidan Bataringa ya Susan Charsima hamwe na Senyumo Gideon mwebare abanyamakuru bitwani mwe batamzo msharaba mukurcheyo Bishop Alfred Muhozi yashabo kurinda obsinje omumakagabo hamwe no mwihanga ngo nico Yesu yatferire ebyabgambo mukutamzo msharaba abatandikire ahabureberezi obwa Northankore omuri rushere kiruhura Erizoba umunsi nibijuke kirobu Yesu yabambwa musharaba obwaro kufera basisi kandi abanyadini bakora umugenzo gwaro kutambuza umusharaba negira so kutwera umuhanda musya hatwara ko umuhanda ogweshaga ogwendagano go kukarabe bibi hatwa yatwera umuhanda musya hatani ngenda muhora okufakwe
eshagamaye yahinduka ekarabaha bibi yabahi Betu Bishop habwo bunako bwo bururu yashaba abantu kwetwaza je turiyuntuza umukaruru abwebembeze n'uburgahara mukama nabanyenda kubeshengereza ngo mutarondera bebembezo mu umgwenge bwo buntu no kwetenga ko mbiri mushabira bebembeza muri kuza kuronda rahanga bahereza bebembezi abo kuba muri mugo mwebembezo no gukora decision hona yagira ngo abantu bine ukora isaka gishaka okutora n'abantu abatari kutanisa amadini kutina rahanga dina bebembeze dine ebigumire nambo ene twenda kusima his excellence the president muntu warahangogwa ayebembeza rahanga nambo eno uburyo bw'abandi abantu najya ngo ya ngo akarekura amadini ngo nya apana kandi we nagira ati iwe kunanare kururiye ngo aze kurunda rahanga we iwe nkikuzubira kuramya rahanga wawo mazima mu district ya Rubirizi abikiriza bashabo kora imirimo mirungi beharo garuza Yesu amusharaba kandi ibyagambo babantu batambuza umusharaba izoba abantu batambara kurungi weather yaba nungi yaba etine nsonga abantu bona buzuma kwe cyaba kurungi tina yatunga mu buzubu nsimarha etani mbeshengereza ngo twekwatse mnongo mukushaba na mnonga nkoko kutambuza ko musharaba twesasire bintu ebrukuturetera twagarra Yesu amusharaba okutambuza umusharaba oku kwahitagwa mu bantu batari bamwe na bamwe kekoro umusharaba gukuremera kandi kitwara mu cyo Yesu yekera biremo kuba washe mabiru kikakiriye cyamana munonga icyo kitwara mu nicyo cyo nohurra waruhuka umutima gwaruhuka orebo kubona bono kubarabiremo basharamu mazima ngo uranga tushasire bibyitu izo bene rukuru munonga akatwera musharaba ngo bibyitu bigweho kandi umusisakire mwe nizo bene rukuru twantambura turi kumwijuka kandi turi kongera nano kwegesa batahi bitu ngo byona ebitukomere ebitwasire tubihongere Yesu akwana umushobozi wabyona twazo mu district ya Kagadi abakristo hamwe n'abanyakaturiki bayegita hamwe okwenda koreka umwe ubu Yesu yabasigire hamwe na rukundo okutambuza umusharaba kwa ibemberwa beji ba St Ambrose Institute of Health Science ishomerera rukushanga mu town ya Kagadi kuruba tomanda guno gumusara ogule kimeniko together with our brothers and sisters from the Anglican Church. Bolekero bumu kandi butwolekero kwikizo mbikorwa. Yakobo mikira agamba kwikizo kutanu mbikorwa kuki kufu. Nisima abakristo na krisayo bona abarabasire ebicuka binu 14 ebyumuhanda gwo musaraba. Yenyumo byali bataganu omwaka gununduzira abantu bali bayingi muno. Tukubasima abantu mwebale kugonza mwebale kwehayo kandi mwebale kwito kutweterana tusima bagenzi baito ba St Mary's mwebale abo tuolekere kandi nitusaba nko kwite twiziro kuhereza hamwe nayinyo nitusaba tukwataniza hamu obuhereza bugendo mu maiso okutambuza umusharaba kwatanira hambuga nkuru z'ubusaba dikon bwa Kagadi aha kanisa ya St Luke Church of Uganda kandi kwaendera parish ya St Mary's Vicariate Kagadi kandi kwayemera ubusaba dikon bwa Kagadi hamwe na Vicar General wa Kagadi Vicariate